Sanibonani, namhlanje sibheka ke moon phase app kulabo bantu abafuna ukwazi ngeChrist oil ukuthi yehla nini inyuke nini enyangeni. Kumfana nakuwe ntombazana kuyafana nje, kubalekile ukuthi uma uwumuntu ozalwa under star sign Aries okungumhla ka-21 March kuya kwi-19 April, zilungiseleleke ukuthi wena uyangena ke manje imoon noma inyanga izobe ikuzodiac sign yakho ukusukela kusasa. Ngiyenza namhlanje nje ukukhombisa ukuthi ngoba kuwumhla ka-15 October sise ku-Pisces, kahle kahle inyanga iyaphuma kwi-zodiac sign iPisces. Sizongena ke ngomhla ka-16 okusukela kusasa. Kusho ukuthi wena namhlanje uyadetoxa, uyalungiselela ukuthi iChrist oil yakho ingamosheki phela. Kusasa ke njengoba kuzobe kuyi-16 zika October, i-zodiac sign ilapha ya kwi-Aries, okusho ukuthi wena mangabe i-star sign sakho kuyi-Aries, uyazazi ke ukuthi kulezi insuku ezintathu awuzibandakanye kwezocansi, awuzithokozisi ngawedwana, okusho ukuthi awulumoshi lolu ketshezi lakho lolu okuyilona phela ozothi uma uligcina lezi insuku nje ezintathu luzokwehla luye lapha njengoba wafa wabethela emnqamlezweni ngomthengo wesithathu wabuye wavuka ekufeni waya ezulwini. In your head, ezulwini la, not ezulwini le esibhakabhakeni, ila okuya khona ke lo ozobehlile ahlala insuku ezintathu kwi-sacrum bone yakho la egcineni komgogodla wakho, la okufanele ukuthi wena uqondanise ne-sacral chakra yakho, lapho izitho zakho zangasese la ukukhiqizeka khona zonke ke nje lezi bile boco ezidinga umqondo wakho phela ukuthi mangabe ungazimoshanga zizonyuka zinyuke zifike lapha zihlakazele yanto leya. Kube engazuthi manje wena usobona ngenye indlela, kube ngathi uthathe inqumo ezishintshile empilweni, engazuthi yonke into nje yakho iyashintsha ngoba phela wena ngithi usuyawazi manje umsebenzi walamafutha akuwo ongakazi uzutshelwe ngawo. Lawo kuthiwa wena nayi condom ayikho inkinga, ayikhala, bekumosha bekubulala, nawe awubuzi lutho uthi hayi uhulumeni uyasithanda thina. Uhulumeni uyasithanda uthi nje noma singenzani as long as singazuyithola ingculaza, as long as singazukhulelwa, as long as singazuthola izifo zezocansi. Cho ngane yakwethu, impi inalamafutha. Zazi ke wena mawuzalwa uyi-Aries, okusho ukuthi yi-16 17 mhla ka-18 sekungena i-zodiac sign elandelayo. Ngizozama ukuthi ngimane ngibakhumbuza abantu ke, kodwa wena uma uzazi ukuthi i-star sign sakho yi-Aries, zilungiselele ukuthi kulo 3 days uziphatha kahle, awucasuki, umoya wakho nje uyacontrola ama-emotions wakho, imizwa yakho uyayicontrola, ngoba ngalesi sikhathi isona sikhathi lesi okuzodingeka ukuthi lamafutha uwanyuse. Zikhona nezinto ke ne-meditation, ikhona ivideo engingayenza ngaphambilini ekhona ku-YouTube ezobe ichazela ukuthi wena wenza kanjani ukuthi lamafutha akho anyuke. Okunye ke okubalekile ukuthi ulimi lakho ahlale lapha ya entendeni lapha phezulu emlomeni wakho, engazuthi uncela ulimi, uzobe kuyinto nje ozoyijwayeza yona leyo. Ngesikhathi wenza kanjalo amafutha ayanyuka. Okunye ke futhi ungakwenza, wonke lama-muscle athensayo, asithi mhlambe ngabe uye etoilet, ngabe mhlambe usuzofika kuvuthondaba, niyazi ukuthi lama-muscle ala kwi-abdominal area la ngasesiswini ngasezansi engazuthi nje uyaminca, engazuthi uyakhanula. Ngesikhathi wenza kanjalo uyawanyusa ke, kodwa ke awuzuminca ukhanule kuphela. Ngesikhathi wenzele kanjalo uyaphefumula deep breaths nge-intention noma ngenhloso yokunyusa lamafutha. Uwacabange enyuka lamafutha kuwena, uwacabange enyuka kuwe lamafutha, kakhulukazi ngosuku lwesibili nosuku lwesithathu. Mhlambe ke angeke kuze kube khona into oyifilayo immediately after uqeda inyanga ukuphuma kwi-zodiac sign yakho, mhlambe ngosuku u2, ngoba hey ziningi izinto ezenziwe ukumanipulate ukuze singahambiselani phela nesikhathi senyanga, ngoba isona isikhathi senyanga lesi esibalekile esinomthelelo omkhulu ezintweni ezenzakalayo empilweni yethu. Thank you.